Tala Fou le amatanga le nei mai aso se whaapoponga o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. Masau nona minista o le soifua malanoina Ausetalia Mark Butler o au nanga e tā ua o urgent care clinics wa whaima wha amama a venga emergency departments i whare mai ma wa fuafua ai o le atatalaina leisi 50 o au nanga whapea. O ana nawhina saunoa i le pandemia o Ausetalia Anthony Albanese o le a whaalu le whainga malo le Labour ne ono se lau fast food familiona e te tala i isi clinics fau whaapea pe a whai atuatura i mai la tau le whainga pālota o loma nei. A whai loa ai mai ona te tala o fisa i e 50 le no winga o so tangata Ausetalia o le ana o le 20 minute vai mai ei tu ai ngā clinics. Wai mai le pāle mia le lei tele li poti wa mawatu mai tangata i le whaunga ino clinics nei e le ngata i ngase whape fo i fo mai. O whaelua se fulu wha clinics o le atatala i New South Wales, se fulu rua i Victoria, se fulu i Queensland, ono i Western Australia, tolu i South Australia ma Tasmania, ma le taitasi le Northern Territory ma le ACT. O urgent care clinics e mawhaina tong fitia waweai ngase e mana o mia wawe tong fitinga e au noma le tau o i le emergency department i whare mai. Wa o maisa lapata inga i tangata au mau i New South Wales na ia sau niu ni pēr mo lea whao Alfred i le vasa na ia o mata i tū pēr i le wā ai tau winga o lea wha i ngā tai whale o Queenslandi. Lo e nei le malosi o le vāenga lua po le category 2 ma lo whamawina i le tūsa ma le whasa lau se 4 kilomita i le itu i mātu i sa sae o Maroochydore i le Sunshine Coast i le tai au ana leila. Wai mai le wā ai tau i le masani ai le tūranga le pēr na wā ia nei ma le mafu anga le wawhai ai ma lapata inga i tangata i New South Wales e ui le masani ai una lapata ia ia wha. O wha i tuolo ta ue ono tele iai se a fianga pe a hangi lea wha o pitonu e peo le Coffs Harbour anga i Lismore ma ngā tai whale o Queenslandi a walapata ia pele lau tele o New South Wales. O lo lipte fo i ti munga le a fia i le stete le anga iatu i le wha i unga le vai aso. Na wha marusia le toi riu mai o se tasi o whainga malanga le Qantas sa anga i mō Perth ono o se wha le tonu ma whātura wele ele mascot i le tai awana le la. O li putia le 7 News o le vaenga o le sosoani whaavave na whaatotope atu le marai wa lele i sini na ua toe fo i mai i le whainga malanga lea ma fwoi se tūlanga na wha le tonu i rungo le wa lele. Pai mai se so upo le Qantas i le ripoti le o le technical issue wha le tonu tau le wa lele ma wha ilo ai le so upo o alato pailate ua tole nia i tūlanga wha apea ma sa ma whaio na tūrau ele saunga le mu lea whainga malanga ma wha malulu ai le pasese o no le wha le tonu wa whaia nei le sue ngā insini e le wa lele. Whai mai o le afor sfutasi le tau na reilana to e whaaturanga i le isi whainga malanga whaopopo mo pasese na afia ia ele o manino mai le wha le tonu na afuai le to e fo i le wa lele pau le tu le lei le eise soifua na afia ma lo whaia pia suenga. Whalongoina le rurua se mafui e le whaitua Queenslandi mātu le pōna pō, whamawina e whātesi ma le whale malosi le fua mafui e. O li pitia mai e la tau e au mau i lea whaitu po le afo le iwa i le pōna pō, na whaalongoina i le mafui e le Townsville, whaalongoina fo inisi o whaitu o Cairns ma South Mackay. O le mafui e na whamawina le 17 kilomita mai Townsville, lona le loto e 10 kilomita e pe na whamawina e le Geoscience Australia. Whai mai mōri mawanisi na whaalongoina le pa o leo tele le teimi lea, whai mai le toa tele whaisi malosi o le mafui e. E leo iei ripoti o mea whaaleangaina au o whautuaina e ono whaalongoina ia aftershocks. Whaamania e leise lapta ingo se tsunami au lo talitali fo i tangata i lea whaitu tūranga le aiei lea whao Alfred leo ta ua leo olo na malosi i le vaenga lua po le category 2. Wa toi fo i lava i le pule ngā le whainga maloa New South Wales se tasi o whale pui pui le Parkley Correctional Centre i le itu i matu i se C4 sini pe a o ia o ke topa lua awhilu suruono. Whai mai le Premier Cosmins o le atali tūsa lava le tau e whaangaio i ai e le whainga maloa le whale pui pui ma le tau o lo whaamatu uatu e pūle ai e se private contractor. E pei ona whaatino ai lea tūranga le se 15 tausanga taluai. O le MTC Australia leo lo pule eina lea no fuanga i te teminei ma ua mai a fola le Premier o le atu maupea ngā ruenga tangata whai ngā ruenga o lo iai lea no fuanga tūsa lava po o awhesu ia inga o le awhaia. O le rua i leo whare pui pui o toi whaafu iana i le mālolo na pule eina e manatu nisi e whai ngā ruenga le au unanga lea le taumate o le alele iai fo i loa matatongi o le au whai ngā ruenga.
Ua taria le leia le whailau tuse le asosio tangata whainga ruenga lau tele le nei fuafuanga ma le wha moe le a wha le leia atiri ai tutongi o nai tangata whainga ruenga i le anō fuanga. Tala nara radio Samoa le amatanga le nei vai aso.